I pozdrav svima ekipa, ja sam Lavek i dobro došli u moj novi video. Ovaj video je sponzoriran od strane Huawei-a kojim se ovim putem želim izuzetno zahvaliti, tako da ćemo u današnjem videu raditi brutalan unboxing Huawei MateBooka i Huawei P40 Pro mobitela koje trenutno ovdje ne vidite, ali gledajte se to u magiju. Bam! Evo, ček, neka nam fali, ovdje je samo MateBook. Moramo probati opet, fali nam mobitel. Lavek. I ovaj drugi put je uspjela magija, sva sreća, kao što vidite MateBook i Huawei P40 Pro su ovdje i sad ću skupa sa vama prvi puta raspakirati ove proizvode i pokazati vam što nam sve Huawei sa ova dva uređaja nudi. Vrijeme je da vidimo što nam se sve krije u ovim prekrasnim kutijama. Za početak otvaramo ovaj brutalan MateBook i da vidimo što nam se tu sve unutra sprema. Normalno upute za korištenje, preiskusan gamer kojem to apsolutno ne treba. Klasični jedan punjač, odlično, to nam za sad neće trebati. I jedan veliki adapter što nagovješta da se MateBook može jako brzo napuniti. I onda ono što je najbitnije od svega, a to je MateBook sam po sebi koji je jako pažljivo zapakiran kako ne bi došlo do nekakvih oštećenja. U lagani stiropor i nakon toga u još jednu malu vrećicu koju ćemo samo odlijepiti i pogledati ovako na prvu realno. Ovo je baš ljepota od izgleda. Jako praktično, jako malo, a specifikacije koje ima mogu vrtiti apsolutno svaku igricu koju poželite. MateBook smo otvorili i kao što sam spomenuo, ovaj izgled, ovaj dizajn izgleda savršeno. Znači toliko je praktičan, mali, a krije u sebi takve specifikacije da je apsolutno čudo. Sada vidimo što nam se sprema u ovoj manjoj kutiji. Tu imamo Huawei P40 Pro, najnoviji mobitel iz serije Huawei-a. Dizajnom realno odličan. A sada vidimo što nam se sve u njemu nudi i koje nam sve mogućnosti pruža ovaj mobitel ako se poveže sa ovim MateBookom, jer to je jedno od najčešćih pitanja koje dobijem kad streamam Brawl Stars, kako mogu svoj mobilni uređaj povezati sa PC-em i onda da se to sve vidi kod mene onako lijepo na streamu, a sad ćete vidjeti koliko je to zapravo jednostavno i koliko je to sve zapravo kvalitetno. Sve što trebamo da bi ova dva uređaja bila povezana je jednostavno na MateBooku otvoriti PC Manager koji je automatski instaliran na svaki Huawei MateBook i preko kojeg možemo definitivno kontrolirati sve što nam se događa u laptopu, odnosno u MateBooku, i dolje u ljevom kutu nam se nalazi My Phone gdje kliknemo na My Phone i sve na mobitelu što trebamo je upaliti Huawei Share koji će nam onda omogućiti da povežemo ova dva uređaja. Desno gore tipka Connect koju ne možete fullat. Baci se taj Connect, iskoči nam na mobitelu i samo jednostavno stisnemo Connect da ova dva uređaja povežemo. Kad se oni povežu normalno na MateBooku trebamo to dozvoliti da nam se ne bi povezao netko treći i to je to, spojeni smo. Čim se spojimo možemo vidjeti da na samom MateBooku vidimo taj cijeli ekran, a to je ono što nama treba ako smo mobile gamer, kako bi vidjeli Brawl Stars i na mobitelu i na samom MateBooku. Ono što je mene oduševilo kod ovog Huawei Share-a je to što je toliko jednostavno povezat, ali ono najbolje od svega je dijeljenje datoteka, odnosno fotografija, video zapisa, bilo čega između MateBooka i mobitela i samog mobitela i MateBooka. Na MateBooku se ovdje nalazi tu jedan čip na kojem kaže Huawei Share i sad pogledajte ovo kako mi prebacimo sliku sa mobitela na MateBook. Odemo tipa u slike, ja ću sad naći neku svoju na kojoj sam najljepši, dobro, realno na svakoj sam najljepši, samo ono da vidim koja mi najbolje paše. Evo, nađem sliku na fonu koju želim prebaciti na mobitel, dođem i tu s ove strane se nalazi takozvani NFC na koji samo onda prislonimo na Huawei Share, bum, mobitel se zatrese, bam, tup, daj mi sliku na laptop. I to je to. Slika je na laptopu i isto tako mogu raditi sve sa nekakvim Word dokumentima, Excel dokumentima, nešto ako trebamo za školu, nešto ako trebamo za faks. Znači u jednom laganom potezu prebacimo sve, isto tako možemo i sa samog MateBooka na fon i sa fona na MateBook. A sad ono što svi, vjerujem, ste čekali, a to je da jedino što smo skinuli trenutno na fon je Brawl Stars i sada da vidimo
kako će meni biti igrat Brawl Stars na ovom Huawei Pro, a ujedno kako će se to vidjeti na samom MateBooku, jer to nam je jako bitno ako želimo postati Brawl Stars streamer i svi me to stalno pitate kako se to radi. I sad gledajte ovo, samo pokrenemo Brawl Stars i imamo full screen na MateBooku Brawl Stars. Novi account, znači ne smijem se još loginati u ovaj uređaj sa svojim pravim accountom, tako da je sad vrijeme da malo na novom uređaju izovnamo neke botove koji su realno level 1 i za koje vjerujem da mi neće moći apsolutno ništa. Prvi game, klasične 3 Shelly jer nemamo apsolutno ništa drugo osim Shelly. I sad ja moram biti Shelly kolektor, ali pazi, protivnici mi imaju i El Prima i Shelly, ovo su već neki napredni igrači. Grafika je fantastična i mislim da je puno lakše mi igrat na ovom mobitelu, imam osjećaj kao da se mogu puno bolje kretati, puno lakše da se krećem, a možda i zato ovi neki pro igrači izgledaju kao da imaju ono kretnje koje su pre-clean i koje su baš onako čiste. I možda su zato zapravo bolji igrači jer imaju bolje fonove, ali sad više neće biti bolji od mene jer sad imam i ja, vidi ovo double kill. Doviđenja nubeki mali. Držimo tu cijelu kontrolu, realno sam sa ovom Shelly držim apsolutno cijeli mid. Jel mislite da bi trebao ljudi ovaj account dići na 30.000 trofeja? Znači, svakog brawlera na ovom accountu da dignem na rank 35, tipa sad odmah Shelly da dignemo na rank 35 jer mislim da sam na ovom uređaju definitivno za to spreman. Malo mi je presmiješno igrat protiv ovih Helona, znate kako je to dok igrač od 30.000 trofeja, 25.000 pobjeda, dođe tu nove početnike. Malo mi je presmiješno igrat protiv ovih Helona, znate kako. Dođe tu nove početnike i ubiju me, znači izovnalo me, ali dobro, ovaj moj... Nemoj mi sad umrijet, molim te legendo, dobra. Još se zovem Lavek Pro, znači ne smijem izgubiti game na ovom accountu. Oni imaju 9 gemova, obojica su s ove strane. Ovo će biti na petica, mislio sam da će ovo biti puno lakše, na kraju će ovo biti na petica. Svi su se zabili u kut, sad ću ih počejnat, Bam bam, jedan pada. I ljudi, ja ne znam jesu ovo botovi ili su ovo pravi igrači. Ali ćemo ih počejnat tu, uzeti 11 gemova na sebe i uzeti taj prvi win na novom uređaju, na novom accountu, znači definitivno pre-clean slika. Odaziv je instant što mi se jako sviđa i baš osjećam da se mogu puno lakše kretati realno, odnosno ne lakše nego onako da je sve onako full glatko, da izgleda jako dobro, a onda ujedno to može utjecati i na samu igru, pogotovo kad se radi o igrama kao Brawl Stars gdje je doslovno svaka milisekunda jako bitna. I još ćemo za kraj na ovom novom accountu otvoriti jednu kutiju Brawl Box, da vidimo da li novi uređaji nose sa sobom i nekakvu dozu sreće. Prva kutija, može li biti odmah neki legendary brawler? Bam, nažalost ne može, samo Shelly, 22 kartice. Nažalost, unlucky, baš bi bilo brutalno da smo sad odmah otvorili i novog legendary brawlera na novom mobu, ali eto nisam baš takav laker, iako imam dosta sreće u dosta stvari, ovdje nisam takav laker, sve što mogu je upgradeat Shelly i pripremit se za nove pobjede na novom Huawei P40 Pro mobitelu. Da bi isprobali prave performanse ovog MateBooka, vrijeme je da odigramo i jedan Fall Guys, znači možete očekivati ništa manje osim pobjede i osim krune, a za Fall Guys nam normalno treba miš, što znači da nam za ovaj MateBook koji smo dobili ovaj brutalan adapter na kojem imamo i USB utor, i HDMI utor, i C utor koji možemo samo spojiti ovdje u MateBook. Kako bi dobili te sve opcije za spajanje i nakon toga ćemo samo uštekati miš da bi mogli uzeti lakše taj win jer realno na touchpadu bi možda i neki drugi ljudi imali šanse, ali ovako dok ja znam da imam miš u svojim rukama, apsolutno možete očekivati dominaciju. Idemo na Fall Guys. Game broj 1 na novom MateBooku. Za početak DoorDash, dobro ovdje znamo da sam apsolutni doktor, realno. Tako da idemo vidjeti kako će to izgledati. Inače ovo je jedina mapa u prvoj rundi na kojoj realno mogu ispast jer ogroman RNG utječe ovdje, ako upadnemo u gužvu doslovno sam rip. Ajmo vidjeti kako će to izgledati. Runda broj 1 u prvom gameu na novom MateBooku, a lagano završava normalno sa kvalifikacijom. Ništa manje niste morali ni očekivati od mene. Vidjeli ste kako izgleda Fall Guys.
Vidjeli ste kako izgleda screen share i Brawl Stars, dijeljenje datoteka i koliko je sve zapravo jednostavno sa dva brutalna Huawei uređaja, Huawei P40 Pro i Huawei MateBook, što sve možemo na njima, za što su sposobni i što nam sve omogućuju, tako da još jednom se želim zahvaliti Huawei na ova dva brutalna proizvoda i također svima vama koji ste došli do kraja ovog videa, tako da ako ste uživali u ovom videu obavezno lupite like, subscribe-ajte se na kanal, a to je bilo sve u današnjem videu. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste lajkajte taj video, bacite taj subscribe, a mi ekipa se vidimo u idućem klipu. Ćao, pusa, bok.